Alok ronanai na Radio Nacional na harenai GMN-TV ma Cristo Adon. Agora dorau ita iha Gruta Nossa Senhora da Graça di Ninian, di Haiti. E episódio dene al convida maluk sira hoto atu ita rona de dia no reflete de dia Jesus nele fuan. Imi silau namkari e daí da tuir nedala. Evangelho de neita foto o Evangelho São João, capítulo sanulo resine, versículo ruanulo resensia to tolunulo resentol. Itabaleha muto. Iha tempo neba, escolante sira hasa elia ba Jesus dehan. Horas ne los duni. Ita hateten momos la qualia tan hosi aik na noik. Horas ne ami hare katak. Ita hatene buat hotu. Amida sela husutam buat ida baita. Tan ami fiar katak. Ita mai hosi maroma. Jesus hatama sira. Horas ne imi fiarona. Mai be. Horas se to mai. Horas to na mai. Imi se sai nam kare ida lau tuir nia dalan. Imi se husi hau hela mesak. Mai be hau la hela mesak. Basa aman hela na fatin ho hau. Hau hateten lia hirak ne ba imi. Atu imi hetan hakmatek iha hau. Iha mundu. Imi se hetan terus wain. Mai be atem brani na fatin ba. Hau manano na mundo. Maluk sira. Ita rona escolante sira. To ponto de sira começar a reconhecer Jesus Cristo. Sira kala hu compreende o então Jesus ne hanor in sira. Sira hare katak buat hoto nebe Jesus kolia. Lai heida nebe falha, lai heida nebe sala. Tamane sira dehan. Mestre horas ne ami haten los nuni. Ita ne liefuan nebe halo ami compreende los. Ita la kolia, la subartan. Ita ni hakarak sira iha iknanoik ne kutuk. Ami haten duni katak. Ita mai husi maromak nudar mestre, nudar maromak. Tamba liefuan nebe ita kolia. Liefuan sira ne ami compreende ona. Então Jesus anesan sadik desafio ito an sira. Hanu sa agora imi fiaron aka. Cuidado ho imi ne reconhecimento ne. Cuidado ho imi ne confirmação ne. Imi ne ibu ne kata imi fiaron. Imi ne ibu ne kata imi reconhece na hau nudar maromak. Mai be keta lai la bele ansi la bele kolia naran tamba prova sei mai. Fácil kolia de kata imi fiaron ne hau. Fácil imi kolia de imi compreendo na hau, compreendo na buat rumah ne be hau norin ba imi. Mai be quando susaroteiros mai imi ne fiar ne sai nam lele. Imi ne confiança mai hau sai arbiru. Imi se husi hau mesak. Imi se halai nam kare soe hela hau. Maluk sira. Ida ne Jesus, ne diálogo, ne liefuan ikus, ne hase escolante sira ne fia. Atu sira, la bele colia det. Mas be sira ne fiar tem que ser prova a situação difícil. La bele prova e a situação vai det. E situação difícil maka e maida foi em prova la los. Foi em forçasse ne los quando vai ne fiar ne mete duni hansane e lae. Ne fiar ne forte duni e nam lele. Ne fiar ba Jesus Cristo. Tebes duni hanesan. Oi hira tempo calma, tempo hakmata ne colia ne ka. Oi tempo difícil. Ne la mete ne fiar karek. Ne la car mete ne fiar karek. Ne la brani atu reconhece na fatin ne fiar ba Jesus Cristo karek. Tamane Jesus Cristo. Rona. Quando si reconhece katak. Agora me contente ona. Me compreende ona itani hanori sira itani liefuan sira. Jesus lá os contente. Tamba sira. Atene ona kata Jesus maroma. Tamba sira fiar ona Jesus Cristo. Jesus la contente. Mas be Jesus pelo contrário. Hanessa mestre ida. Hanessa professor ida. Hanessa matadala ida. Continua. Nia forhanoi bane escolante sira. Atu fiar ne tem que ser lori e a situação que todo moris nenia. Tempo dia fiar metimba. Tempo at fiar metimba. Tempo hakmata fiar metimba. Tempo la hakmata fiar metimba. Tempo la hetan susaroteiros fiar metimba.
mas be tempo nebe hasoro susah roteiros. Ida nemo tempo nebe ita precisa prova de dia kita ne fiar. E me fiar tebes tu ne? E me sei lá nam cara ida ida kutir ne dala. Maluk sira. Jesus escolhia bani escolante sira katak imi reconhece how nudar imi ne mestre nudar in me mai husi maroma também me how compreende ona buat rumah e tempo ohin itar nebe makrona Jesus Cristo ne lianda ne evangelho ne Jesus Cristo rasek derramaita ita sirbe rona evangelho ne ita compreende te persona Jesus ne hanor in sira ita fiarmente non é Jesus Cristo. Jesus Cristo desafia. E me será agora dar rona evangelho de né. E me não acompanha do dao evangelho de né. E me será né. La carmete ni me fia ressuscitação ser selo. E me se lá o nam cari. E me fia me se soe. E me se husikau. Malu sira mai ta timoro sira ita rona de dia pode hanoi. Tebes kala Jesus ne lefone e hitane moris nudar timoro. Maluk sira, mai tah no fila fale. E tempo difícil ne alara. Tempo fun ne alara. E da timoro an gentil se barak. E tane avon se gentil se barak. Adora det fatuk, adora det ai, adora samea, samodok, adora lulik. Mai be maluk sira. Ema barak nebe fiar ya maromak sira haker la tene le la tene catequista sira barak padre sira barak madre sira barak formação ba vida strana sira barak ida mas be tempo ne baita de kata ema ne fiar simples mas be ne fiar forte ema tene reza ema tene respeita mal ema ne be strani hatene tudo ne vida kata ne strani tebes dune atu nia la bele hal foer fale ne vida strani Abel halo foer fale ninia fiar banai maroma pelo contrário ne cuidado tebes ne cuidado honi lefuan cuidado honi halo cuidado honi atitude sira atu ne haturu vai vaselo kata ne fiar lori ne ba moris fo unida ne fiar lori ne ba fiar metin hanai maroma kak basic ama maroma atu hadia ne moris sai moris ne be haturu kata maroma kamutu konia ne la kohi atu ofenda nai maroma ho lia ruma ne be la mono ba maroma ne lara Maluk sira ita ukunanon Jesus Cristo nelia ne fono in maita ita barak nebe soe hela fiari da nebe uluk haloita sai forte crede da nebe haliburita sai da de o hilorn ita ne fiar laos fiar tamba Jesus Cristo ita ne fiar laos tamba na meroma ita ne fiar agora né ita den kata ita timuruan ser lao nam kare ida tuir ne dala balu tuir dala nossa ninian balu tuir dala curso ninian balu tuir dala hatais ninian balu tuir dala ema hadian uma fo ninian ne ita lao nam kare tamba ema lori buoto yo in mai ato sobo ita ne ita ne fiero in loro Jesus Cristo ne liefone halo ita hano fila fale ita lao nam kare timoro ansira tamba saída maka e tempo difícil ne laran Jesus Cristo haliburita hamutu ida det ihe ne creda tamba saída ukunana ita ida buka ita nemoris ori husik ne creda ori husik Jesus Cristo maluk sira ne be durante ne imne fieri de det imi hatene kar terço imi hatene temina infeto ne naran imi lori hela naran da costa naran dos santos naran de Jesus naran idane naran ne be sim misimo wa inhira emisimo sacramento batismo emisimo besrani wa hira emisai ema católico ema emi conhece Jesus Cristo mas be agora imne faten sena faten ka oi me lao não kare ona imne dalan maknena faten ka oi me dalan selo kona imne fiar sena faten imne unidade na faten Cristo na creda na be ulu emisimo be batismo ba simo cruz ba ou agora imne nara na faten mas be imne dalan keta kona imne nara na faten mas be imne fiar agora o selo kona Então Jesus Cristo nele foi convida, desafia, sabe que ita timoro ansira pode hano em filha fale. Ita agora sei mantém itanian firme, ita sena fatenka, ita lao nam kare on makane. Maluk sira pergunta makidane. Ita nam kare toy hanebe,
ita nam kare, ia tinan hat kalima ni larang ka, ita nam kare ni hahu, atau ita nam kare tanam, ita timoruan rasik, tama ita ni fiar la metin, ita ni fiar ni abut la forte, ikus mai, timor se sai nak sobu, timor se sai at, timor lako ni unidade nasional, tanda it baiti timoruan sira, ida bukan ya dalan, ida klau tuir ni dalan. Jesus Kristo convida ita, mai fila fale, iha bibiluhan ida de, bibiatan ida de, o Jesus Kristo, a Igreja Católica. Maluk sira, Jesus bolu atenção mani escolante sira nebe lorong kalan hamutu na fatin honia. Sira nebe Jesus tau esperança kata sira ne neon holara ni ida de to Jesus Kristo. Maluk sira, Jesus atene kata, sai Jesus ne escolante laos fácil. Fiar de Jesus Cristo, nudar mak soy, nudar mak mestre, laos fácil. Difícil todan. Se enfrenta sus roteiros hoje. Tamane Jesus derma ne escolante sira. Tamai mine fiar e hau. Tamai mine confiança e hau. Tamai mila utira ne hanor sira. E me se enfrenta situação difícil. E me se retan sus roteiros barak. E me se retan todan hoje. Mas be, que tatau até brane ba. Tamba hau mnano na mundo. Maluk sira ne lia fuan consolação, lia fuan coragem. Consolação para escolante sira, a tu labele husignia, mesmo em tempo difícil. A tu labele lá com fiar, mas que retan sus sorteiros hoje. Jesus Cristo promete, a tu hamuto na faten com escolante sira nebe, carmete na faten e fiar para Jesus Cristo. Sira nebe brane forçasse na faten, teme na faten Jesus nenar, mesmo em tempo difícil. Jesus Cristo deixa haumnano na mundo. Maluk sira, Jesus escolhe ele fundo. Haumnano na mundo, atu deixa kata mundo ninia funo balo, ninia sasukat lao Jesus. Jesus ne asli mundo, Jesus ne mundo nia nain, Jesus ne maroma. Tamane mundo haloat ba Jesus, mas Jesus menanti hauna. For hanoin, for coragem, for kbit, ba escolante sira, ita sira ne ida, atu deixa kata. Laran metin Jesus Cristo laos ema bebai. Niam nano na mate, niam nano na mundo, niam nano na bototo, ni bototo ni lete. Tamane ema ne be hamuto com Jesus Cristo, dia semana mate. Ema ne be hamuto com Jesus Cristo, dia semana sucerteiro sira. Ema ne be hamuto com Jesus Cristo, ni laos e mundo ni okos, mas be ni mundo ni leten. Mundo la seitania, mundo la simonia. Tamania laos ema ne be fuan metin ba mundo. Pelo contrário, ema ne be fuan metin, laran metin iha nai maroma. Tamane maluk sira. Força Jesus Cristo nian makidane. Jesus Cristo laos ema mundo nian. Ni hili nescolante sira tu labele tabele, labele kisian metin, labele saderean metin ba mundo. Pelo contrário, hatenean katak o mai hosi maroma, o morja mundo tama maroma makakara. E mundo ho se ramata loronida ou se fila para maromak. Então Jesus Cristo ninia força mak aman maromak, nia ho aman maromak ida dei. Tamba aman maromak bot hotu nia nain, aman maromak entrega bot hotu ia nia, hambut ho aman maromak Jesus Cristo manan. Ida nemos forhanu in maita. E ma hotu nebe morje mundo ida ne hakarak manan mundo ke tahluan. Hamutu ko Jesus Cristo ba, hamutu ko aman maromak ba. Ita labele sadere metin ba mundo, labele sadere metin marikusain mundo nian. Ita ne maromak ni nian. Tamane Jesus Cristo forhanu in fali. Atembrane ba. Luta na fatin karmete na fatin onifia. Mundo boleh foteros bau. Mas bem mundo la halo lakon o. O la lakon ba mundo tamba o maromak ni nian, maromak ni kibit maka acompanha o. Tamane maluk sira. Pode ne convida ita hotu. Atu ita la bele lao nam kari so hele Jesus. Tama Jesus o ama ni deit. Ngaita ida deit o ama, ida deit o Jesus Cristo. Sema que ida deit o Jesus Cristo é tempo difícil nelara, tempo susar nelara. Nela mesa que nesse Jesus Cristo, ne bela mesa, mesmo escolante ser lao nam kari. Jesus Cristo o ama ni deit. Unemos maita, o Jesus Cristo ida deit. Atu ita mos bele o ama ni deit. Hamutu ko Jesus Cristo, hamutu ko ama. Ita manan mundo. Mundo la hekbit atu hasoro ema nabe lori Jesus Cristo ihe ne an. Mundo la hekbit atu bele bosok ema nabe lori Jesus Cristo ihe ne an. Paluk sira ke tahluhan. Mundo ne posok ten makane.
é mabara, mai hosi na sound selo, que se rai selo, e é tempo timor kunan, será mais osam, mais curso português, mais curso inglês, mais escola, mais boto yoel. A tu bosso que é timor ansira, husi será ne fiar ba Jesus Cristo, a tu bele fiar ba sira, mas be será usa ita, a tu bele hetan moris, iha timor, tamane dalai detan. Cristo ne creia ida det, iha timor. Creia ida nema kamutu ko ita é tempo difícil. Creia ida nema kaliburita, creia ida nema motiva ita, creia ida nema encoraja ita. Kata ita ne Cristo ninian, seita Cristo ninian, fossase em konaba Cristo. Tempo tona, ita ukunanona, mas ita kasamba. La bele halai nam kare kusikele Jesus. Pelo contrário, filha fale mai hansa timor an saída det, mete na fate Jesus Cristo, ita na ita ne marama. Jesus Cristo ama ni dadet, mas ita mo saída det o Jesus, ato saída det o ama.